abantu abasha ngekhundla zabo zonke ngibingelele omama bonke nje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu abasihambele ngaphakathi bonke umphakathi siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizothanda ukubabingelela ngezwi likaJesu elitholakala lapha kuLuka 10 ivesi lika-20 elithi masingathokozi ngokuthi omoya basithobela kepha masithokozele ukuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Kuyinkonzo yabantu abasha bengizothanda ukusho ukuthi ngiyacela ukuthi sikholweni ngoba kungenzeka kube sihamba kahle mhlawumbe sifanelekile sibakinana kangaka sishumayela nakahle okungenzeka kodwa kube igama lakho mhlawumbe alilotshwanga ezulwini. Ngiyafisa ukuthi engathi sibe singahamba ngakho njengoba Nkosi yami nezwi lisho ngelinye ilanga lithi uma navuswa kanye noKristu ufuna nabaphezulu athi masihambeni lana ngokuthula ngoba indlela esihambayo iphambi kaJehova izophamisa ukubonga nje ngaphansi kwesikhova ngaye sekhethe ukubambisana nje namasekhethi wonke siqala kuze kube siyaphetha siyazi ukuthi konke lokho bengeke kube impumelelo kube bekungekho ukubambisana. Ngiyabonga.